Ojibia TV, Ubeji wo ho. Every office of the religious body, central region, the Christian Council, especially the local council of churches, the Utu Senya East and the Kumfi local council of churches, and they bring in Rabbi Ekese, and said, Tumedi koso ye tonsa efre na yetu se nso membra bi na me kai embra na we program e wo kaswa mo mega work bi a mo ye wo kaswa me be bi me hwe tumedi a koso e wo ho ani Rabbi Nsemishira tol yenso they just said, I read to some friends said, Abraham. Now, I said, they are okay. They do try, they are Rabbi Nasi. Rabbi Ekese. Me, Mama Cassano, and I said, and church, I'm a buyer, my window, and just said, Rabbi Ekese, Apa. Asumdue. Adie biara ehihye ewo ho eye papa. Enti abra papa exception ehihye ya ewo eye shimbi anase ye temple no ewo no. Na bisu wo na bisu eye na wo se bisu be experience biano na so nya Israeli na so ya ko fi Rabbi Ekese eti ese se ya papa de wo leti na afi amwa ye nara na mi se mi hwe empefo mi fa ni bekum ni china empefo a etete ahena kyerese asumi a abaga na krom ha edua kumfi otwam asasi so no eyeso pa it is aha me brofule ka say you are at the right place at the right time and no actually and sesa yes sir Rabbi Nyame said aban mpeni fodina betie yen betie Rabbi Messiah na ni hihye ni message o de tre ko se paka e de ko na no o meya asopa etie na hihye da ho bia o twase wo ye no otumi ediso na aye emboa ni hira ama o manga na ene obiase afa ne na Rabbi Ekese